cái này giờ gì chưa khác là Nagalandเลยไม่เลยฮอนกูลีกันทีปอดปามัวจีว่าเอฮอกูลีกันทีเอฮอเฮปอดน้มโลจะบริติชแต่นี่กิสานั่นนะอะมัวตัวออริจินัลกูลีวะจ้ะเอฮอจะละอีกูลีน้มโลดันจะบริติชแต่กิสาโลเฮไอ้เล่1918นะจุนฟรานซ์จีฮอโตนาगाฮิลส์ดีซีออฟฟิศนะตรงฮอจุนนาगाคลับแอนด์ฟอร์มเป็นอะไรแรงจังยงชูดบชีฮิจินะจุนนาगाคลับ founding member จุนนับปังตันนาगाคิดอีน่ะคิชรีทริบบิบูจูที่สันขัดตัว origin storyใส่เตียงเล็กกูเกี่ยวจูอบังอินคุลติอบันสินลุงติไอปีจุดเล็กอามินจัดจมโบยาทักขัดจูนาगाฮู eastern นาगाฮู origin theory อุจัดจูมาเอาฮู origin story อุจัดจูมาแต่นี่แม่กรุ๊ปกิติอังกามีจักรสังเจริญกิติโอมาเขียนกรุ๊ปเสียอุจัดจูมกันเลย origin story อุกิสันจัดจูมอป้าวยองจัดจูมอคัสตอมยองเต็มจัดยองกิบังโลเอไอยาจูอันอากามคูนาगाฮิลส์หงกิติตาจีอาจูนาगाคลับแอนด์ฟอร์มแล้วจ้าจูนาगाคลับมีนาจูนาगाฮิลส์อินโฮปเสียจูนาगाดานาจูฟอร์มอันนั้นบอลเลยอะไรเอ้ยมีหัวจูตัวเองนักมีดโมเฮนูเนี่ยเลยมีกุหิมาปังอาเจงกิฮิจีอาจูเลขาซิมอันนี้กิตามัยกุหิมาเลขานี่กิฮาซิมายาจู educated อันนี้กิตามัยไอ้เลยนาगाฮิลส์นาगाคลับโฮกัมตินดีซีออฟฟิศนับปังโฮจุนอันฟอร์มแล้วจ้าจูคิงจ้าวะติงเลยขัดก็กะเสียแบบนู้มฮีเนฮดโลไม่เที่ยวอินปุแรงจังฮีอาจจะลิมกาแฟสาวจะแรงจังลิมเหรอโอ้แรงจังลิมเหรอแรงจังฮี longest serving head dubashi of Naga Hills ใช้ subdivision นี่มาจ่อโกฮิมา subdivision ออกมามกกจุง subdivision ออกมาโกฮิมา subdivision ฮี longest head dubashi ani from 1930 to 1944 14 years head dubashi ya naga ko ma kasai ji jo naga movement ahong ki pat dinga foundation na se ma lamkai ju ku ke ho jala ka ti ji 14 years 1946 NNC movement hong ki pa nai jo 44 ge ju naga hills head dubashi na po ju lengzang 14 years ai le 46 in naga national council hong ki form tan acha lengzang chun simon commission brit nagahon lekha ana sudu ke ho indian mi kahi povin british ten india na dal hating leo ke ho yong independent country kahi du he ana tivin cha ju lengzang yong hin soi na kai he lengzang soi se jia yong hi chan giam khat hi ka hoi he tu ayong hi 80 pai gut wang wa hi Hiji Simon Commission ko mo ding a foundation Naga movement, Naga politics foundation to Simon Commission memorandum hin. Hiji Simon Commission achu kuki khan inside na bol ji achu to ayong hi epai thilo Ai la kasi bang achu iatile Naga movement na nakipangaham. A concept of Naga kite jo hiji Naga hills a cheng jo se jo Naga dana na chi generic term to ai Naga by blood gamtin hong hi Manipur lang ho Naga movement hong lut zo bo masanga jo au khat les konyak khat yong jo Naga hi lam yong ja ke he lo hi ama jo au abu ke he konyak abu ke he ala Naga jo all hi an si mo hi ala 1946 da chun Naga National Council ni ke simin Naga National Council chun Kuki Tribal Council long chu member na kizawa Kuki Tribal Council chu Kohima Central Council noya na kizawa NNC na kipangay ala cha chipe na chun Sir Akbar Haidari kitipahi Naga Hills sa ahungin Kuki hoto Naga hoto ichi future ding isem te NNC chun movement and patta ja chu hungkeu to ding in ahungin Haibar Akdari so pinakatiyan gamoy Akbar Haidari sorry Akbar Haidari acha chayong chu kukite ani kipangin
ale 1951 na chun Nagaland plebiscite hin bolta win ale megorto le pule kiti khat hi NNC executive council hin aimio area cho hin chot hin ala tamzo chun ate aimi politics song hiti khat ma cho town la anum kohima nai la anum ho chun Nagaho to pan khom ding hi ta pan khom na thei ta ki pang khom zia ama khosung lang pe zeleng ho to cheng khom ho chun mi a zeleng ho chun mi inoya inoi siu cho Jehovah may hit khat bon sim thailon if independence de lo ham pu an ho ayong le IPG le 1951 na naga plebiscite na soy anakai win aimi ho chen ai le hung chi win hi le ichi first naga delegation Jawaharlal Nehru kimu pi la yong chun pusei ko hen chu anazawin bungsang house te ting le to 16-point agreement Nagaland statehood hung pin na agreement khu ichi hi ite itamti le gal hi ong hat wal pha na hin na NNC lamkai na hi gal hi ong hat wal pha na hin Nagola group khat hi faction ti dam khat hi ong pengin Naga People's Convention anti win hichi Naga People's Convention ho chun hichi Government of India to soy akai na diwa hi drafting committee khat na sim win chi 16-point agreement draft bol hoy chi 16-point agreement drafting committee ayong chu puzang khusei chu member ani aile 16-point agreement hung ki sign na chu on behalf of Zeleng and Kuki Tenuwule in sign a ball on behalf of Zeleng and Kuki kitya Tenuwule legacy in sign the ball ating le Nagaland aju pas aju tabang aju rich history kini ating le to parent district kiti acha khat ka sam kate ji parent present day parent district ahin aning achung lang pe na light green hu to light green area hu aimi ho area hai achung pen hu kabai khelma circle kitin green hu athibung circle ahin langa achung pe na kabai khelma kiti area hu intangki atamzo intangki forest oten le kan sei de hin igam to pha kha le na le ami ki umlo Amy area tour ka bol jia chun nunga go lang ho nampi dinga pan ding khat cha na nei lo le cha be hen tam nei win gan ti pin ai cha nei thei lo pen ga kin aya hi by percentage wise ai simai le Nagaland na Amy ho hu ratio wise ai kagam to pha ho len pen na lai tribe dang ho sang em ti le ka ko ho yong gam yong ko izat pi azo hu tam ho son ai wa hu gam alena let na lai hi to akito pha hi achung lang khu to green area hi athibung area hin to hi milong ho hin I pp policy aphan wa chi hi jaluke district a hi lut ding atiu hin zoting le lai area politics sam khat in sei bang ateng le aimi ho choi la lai ka chen wam kha vein le seng ka ting hichi anoi pang anoi langa ipiha purple ai poi pi velang pen hi pi da pink hi da chi lai la hi parent ahin parent ako na them khat a green la iga lut ku mulvom area ahin lai la hu khonga ka cheng win mulvom bung sang sirma khai bung mauwa hi achung langa hun ichi langa langa phek langa yong hun akhan kiti ho masanga ipita kanjang kiti ho he anumen kho hi pachum pi no mai lai hu I Burma to Manipur Tri Junction ne hin map gam initiu chu lai la yong ko he text ki pi lo na gam masanga chu khosom wal na che nga he ale all la ni ki chau che o he ai le
ตัวฮีมอลวอมเอเรียโตดิมาปูร์ปังอาภัยพิจังคุโตลายอาทิบุงซับดิวิชั่นอาจูกัจเจนวหินअच्छा नागालैंड स्टेट होंगपे नाचू नागालैंड स्टेट होंगपेन पे नाचू खतवेया मी इंटरिम गवर्नमेंट नोमजी एहिन खतवेया जो इलेक्शन ची लो वहिन इंटरिम गवर्नमेंट नाचू जेलेंग खत ले कुकी खत हिच एरिया ही इंटरिम मेंबर अनके है पुलुत जकाय चू इंटरिम मेंबर अनहिन इलेक्शन होंग ही जोविन first election achu Nagaland na MLA ni kanakayo Tening constituency Gaspani 2 constituency ai Amy khat teninga kakayu chiperena ai Amy khat kakayu to Dimapur district lang to Molvom area hu Amy khat kanakayo ami yong hin kitam thowai pulangkam chu ni ve akain jovin 1980 sa chun puhen lun akai kinin ai le Manipur lang ho ito mi thu chu IM ho ja thu chu hong boi thim pha na chu Manipur a hi meeting khana hong le kangpo pivel Imphal a tam ei milam kai ho ta keu chu hong keu khil wa ham hong thang tom wa le Manipur lang ho chu gel bang an hi lo hen a driver pu gari chu a driver pu chu la pia aman an tol lung han pum puma chu ha tola an tol le kola tol hala jo anabe Manipur ama thi yong chu 90 sa chu kain leloi yam tile MLA num talo ale kachung thu seidi talo ale nagagal hong ki pat le kazam che to defending as defensi talo ti cho hin ai wanga hi khat hoi na khat hi ke ho hin kho kada la se hui kanung lo he Manipur lang ho nei pha lo na to in early 2000s la chun EPP policy ka phangle le win kho kada la se hu kanung lo ateng le Nagaland hi Nagagalong jo kalel di setway ground panga ki gola brasa ki the kite barsa ki the kite ho o jo Nagaland na ho chen hin basa hong ki tol ho khamo wa kot kha khumo wa ki kap chap kite ho chu ke ho story hin ahin tu a hi aboy na khat kit hi Manipur gal zovahin thili tamta hong setan ibidinga hong setam tile gal hong kipa na chumi pachom pi hong jam du ne laya hin anangai sehit leo chun ei mi ho ade dia hong jam ho chan ji het lu ju dat mo mai gal jama hong wa ai wanga ha car vu te town la tol diu bike nong lang silencer ipi tiu ham kisu to ho ko tol diu na bazar dungang mei thai pau khui nga ki tho diu ji kaga sei pet pen ga sei thaleng chan ji thep lo pau he ke mu da na hi Sunday school system fail ji Sunday school a hi ki tha pat ongai ipi yong le thil hi a ha su se le tan ai le Nagaland government in ipi an bol tam ti le masanga chun NRC alo le rin kiti hi Register of Indigenous Inhabitants of Nagaland hi bol de tivin Nagaland government alo nagohon a target mong chu Manipur naga ho ani yam tile Dimapura hu ehon Imphala veng tamta isem dan wa Dimapura hu tangkul colony yong uma lungwiram mau colony yong uma mau ho de tama tamu pau mai ho yong atama tamu ako aveng ako dimmieng wa tai ako business all and control hu Nagaland nago hun ahead ki we nya hu cho vai gamyong pachom pe ki cho wa tai ji su boy na dinga chu rin hi ana phu do ai le Manipur galin ein lap kit le ultai ho chunga hong chu atwa masa chu tribe zo se bolding ne kiti chu
Kuki kachari mikir le garo chungabu bol di entiu tai ti chai phana chun upai umpun ke ho chun olola hi seito le ding kativin ai le upai lo mong phana chun high court nin ka ke he tawin to hi high court na thu ki sei pe lai ta he chong chu ne he tha diu hin tin ating le za ni vela mulvom issue ho yong chu ne he diu hin mulvom chong he ei mi hoi I phat nau khat yong he ai ti sei da koi za hamong chin sei dang ka ting yong le lai nong chu na ga ko hizat lai ta ei mi ko khana ko station khat hong ki tungin mulvom aji chu ama ten kit win a ku mulvom chu mezipema a hel le ti win aji ani vela court case chicken hin jani chu high court na che he mulvom chu mezipema hel ding ki ti chu thailo de hi until further order ti chun kornin thu al he ke ho ko ma wo ko hi le gamje nin ka ki boy jevin ke ho lang ko dat mo yong ko mo kangol han kit yong ko ko pangwa ang gami ho ko wa ga wo ji we nang ho manipur lang ho kan vet diles na chi u ha na me sanu ham hat we le ke ho ai ko ai that nom leo ka te ai a ko to ayong ko hindan wang hi ka thep o ngai isem ti le au so yong hi alung len kit ngal hi Nagaland la yong ko chor chan pura cheng ki ba sa yeng bu chu ai agam po ayong hi ichen na yong hi chi thei jep ngain to ka gam ka boundary to ma ke ho ka court chiu ho ipidinga ka chiu ham ti le ke ho ko jurisdiction Nagaland azumi semo ko ayong chu gam ki chole ki chia in ki sa thei chu kyo khwa khu thuboi la ya chu phai le phachom pi anazo a chu ipp ha hi mo thang to mo lung han yong hi ai thei de pon apa pen wang chu corna ki he ahin na yong hi tham khat chi thei jap angain ting le zo ka sei banga chu Manipur boy na hin na satay hin ka dinmun he asusetan mi mu ayong hi suspicion hi cheesing a hitan ya hi Manipur lang ho yong lang nahong vale ko mo ating le ke ho Nagaland Kuki in pi ho to bang ho yong ho ichi kumpi kiti ai lo le keso general headquarter kiti ho ayong ho kamino in su thaji hi vin kiti ji ho ki mo sei sei lo e nago kun Manipur Kuki ho to e hin vet chep wa hi le kaso cha nang diu zan khat yong ka hin lo diu e ning kum gal hong ki pat 2023 ayong chu zeliang ho to khat ve kong ki bol di che roi ya chu ka sei ki do chu hi le epp hin tu hin gal wang ni pu te gal hong le ke khat exam chai diu na gagal masanga chu ku kyo in chu tokta dul le nga hin ngala hong ki hal chai le na bi in kyung ki tha pa na to hai tin in stage ka phau he no aju ita in ki hal hen kyo ai bi ina ko na tin in level ka pha pan galom ki na le tin in se jong ki hal ki de hen ya he chongat phot oite mi no in ki thol ji yong hi the mo tin phot oitin हम लोग का समय भी आएगा ना our time will also come e o pha jong hung nan te ki ti he ya he amun po hi ji yong he je min Manipur lang ho chu na context dung zui wa na ho chu mai kit tan mun zo sia Manipur context si Nagaland na applicable ai pon Nagaland context asama applicable ai pon ai context po hi I khat hetthem je ji diu yong hi apoi mo ka slide chu chan chu hima khat ka sei bank ate to parent district kiti zo map ma ka vet sa khu masanga chu Nagaland Kuki area ni kiti administration government in an bola chu 1949 na chu Nagaland Kuki bench court ani tiwa Nagaland Kuki bench court na sim wa chu
Zeleng Kuki Tribal Council chun to present day parent town hu agat hu muwa ajo Zeleng Kuki bench court chu anato wa administrative circle office na chi chu to hi parent district hong kiti ya ko parent district lang de hu milongon to ai Zeleng rong ati wang wa masanga chu Zeleng Kuki zo ni to ai statehood movement anchi pi kidwin tu masanga chu Amy ko ho tour gaga bol le lang aning lang kyawan lang area he leisit ning lang he kati jiu he ichi a he le ga walu le malgudi de sa in kim ho chu yeng na lai anop na tai ong thing thang mong khaljang kiti also gate kiti ho ateng le ipita helma kiti ho